Ibi wari ubifitiye amakuru ko Elon Musk umukire wa mbere ku isi afite abana 14? Iyi ni PBO Entertainment TV. Kimwe mu bibazo bihangayikisha Elon Musk umukire wa mbere ku isi ni uko umubare w'abaturage uzarushaho kugabanuka cyane cyane mu bihugu biteye imbere. Ni ikibazo Musk yahagurukiye binyuze mu bukangurambaga ndetse no gufata iya mbere akabyara abana benshi, cyane ko uburyo bwo kubatunga atari ikibazo na kimwe. Hejuru yo kuyobora ibigo nka Tesla, SpaceX n'ibindi, Musk afite inshingano itoroshye yo gushaka umwanya wo kurera abana 14 bose afite, aho benshi bakiri bato. Gusa nubwo yifuza abana, biragoye kuba wamuca muri humye ngo umwiyitirire umwana utari uwe, ndetse magingaya hari umwe mu bana atemera, aho amaherezo ye azemezwa n'urukiko rwa New York. Walter Isaacson wanditse igitabo kuri uyu mugabo yavuze ko uyu muherwe uko yumva ibijyanye n'umuryango ari uko biteye. Ati yizera ko abantu bakwiye kugira abana benshi cyane, yifuza kuzabyara abana benshi. Mu bana 13 Musk yemera ko ari abe, 6 yababyaranye n'uwahoze ari umugore we Justin Wilson, barimo imfura yabo y'umuhungu witwaga Nevada witabye Imana akiri muto. Abandi bana 3 yababyaranye n'umunyamuziki Grimes, amazina ye nyakuri akaba ari Claire Elise Bush. Afitanye kandi abandi bana 4 n'uwitwa Shivon Zailis. Gusa Musk ntafitanye umubano mwiza n'abana be bose, ndetse abagore 2 mu bo babyaranye bamushinje kutita ku nshingano nk'umubyeyi. Umwana wa mbere Nevada Alexander yavutse mu 2002. Elon Musk n'umugore we wa mbere Justin Wilson yibarutse imfura yabo y'umuhungu muri 2002, bamwita Nevada Alexander Musk. Kubw'ibyago uyu mwana yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso bituma ahita yitaba Imana. Urupfu rw'uyu mwana nta n'umwaka yari amaze rwashenguye Elon Musk. Muri 2022 yatangaje ko uyu mwana yamupfiriye mu biganza. Umwana wa kabiri Griffin Musk yavutse mu 2004. Nyuma y'uko Elon Musk n'umugore we Justin Wilson bapfushije imfura yabo, bahise bibaruka impanga ni Griffin Musk na Vivian Wilson Musk, zavutse mu 2004. Izi mpanga ariko ntabwo zatwiswe mu buryo busanzwe kuko bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga rya IVF. Uyu wa gatatu Vivian Musk wavutse muri 2004 yavukanye na Griffin Musk nk'uko nari mbigarutseho, ariko we yaje kwihinduza igitsina ahinduka umukobwa muri 2022. Ari nabwo yahise ahindura izina yiyita Vivian. Kuva icyo gihe yakunze kugarukwaho mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibintu yagiye atangaza kuri se Elon Musk, harimo nko kuba yaramutereranye. Icyo gihe akimara kwihinduza igitsina yatangaje ko ntahashaka kongera guhurira na se Elon Musk, ndetse ko atifuza ko abantu bazajya bamubarira mu bana be kuko yamutereranye. Ni mu gihe Musk muri 2024 yatangaje ko uyu mwana we yihinduje igitsina bitewe n'imyumvire mibi, ndetse ngo ibi byamugizeho ingaruka zikomeye zirimo nuko abona ibintu mu bya politiki. Umwana wa kane Kyle Musk muri 2006. Elon Musk n'umugore we wa mbere Justin Wilson bari baherutse kwibaruka impanga z'abana 2, bahise bibaruka nanone nyuma y'imyaka 2 impanga z'abana 3 b'abahungu barimo Kai, Saxon na Damian. Kyle Musk yigeze kugaragara muri Kanama muri 2024 ubwo Elon Musk yahuraga na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde. Uyu Saxon Musk wavutse muri 2006 nawe ni umwe mu mpanga zavutse ari 3. Musk yabyaranye n'umugore we wa mbere Justin Wilson. Nubwo adakunze kugaragara cyane, Musk yakunze kumwandikaho ku rubuga rwa X nko muri 2021 ubwo umwaka watangiraga. Mumbabarire, Elon Musk yaranditse ati umwana wanjye w'umuhungu w'imyaka 14 Saxon yavuze ko yumva 2021 uzaba umwaka mwiza.
nanjye ndabyemera, ahasigaye reka twese tuwugire mwiza. Umwana wa gatandatu yitwa Damian Mask, yabyaye muri 2006 n'ubundi nk'uko muri uyu mwaka yabyayemo abana 3 icyarimwe. Damian Mask nawe ni umwe mu mpanga muri babandi 3 yabyaranye na Justin, gusa ntabwo bizwi uko bagiye bavuka bakurikiranye. Uyu nawe ntabwo ubuzima bwe bwite buzwi cyane, uretse nko muri 2021 bwo hasohotse amashusho amugaragaza acuranga piano. Icyakoze ubwo izi mpanga 3 zamaraga kuvuka, Elon Musk na Justin Wilson bahise batandukana ndetse bahana gatanya muri 2008. Bivuze ko batandukanye bamaze kubyarana abana 6. Umwana wa 7 yavutse mu 2020. Icyo gihe bamwise XAEA X2 cyangwa se 12 Musk. Ni ukuvuga izina rye riratangaje no kurisoma. Uyu ni umwana wa 7 wa Elon Musk yabyaranye n'umuhanzikazi w'umunyakanada Claire Elise Butcher uzwi nka Grimes. Uyu mwana bamwibarutse muri Mata muri 2020 nk'uko nari mbigarutseho, bamwita XAE A12, ariko nyuma y'igihe gito bararihinduye bamwita XAE A12 Musk. Iri zina ryaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bibazaga igisobanuro cyaryo. Uyu mwana w'imyaka 4 kandi ni nawe Elon Musk yari aherutse kujyana muri White House ubwo we na Perezida Donald Trump bahaga ikiganiro itangazamakuru. Icyo gihe yari agishinzwe akanama gashinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se kuringaniza ubukungu bwa Amerika. Bivuga ko amukunda cyane nubwo nyina aherutse gutera hejuru akavuga ko ingendo uyu mwana ahoramo zimunaniza kuko atabona umwanya uhagije wo kuruhuka. Uyu mugore kandi ababazwa n'uko umuhungu we ahora mu itangazamakuru, nyamara ubwo batandukanaga bari baremeranyijwe ko uyu mwana batazajya bamushyira mu itangazamakuru cyane kubw'umutekano we. Umwana wa 8 Strider Musk yavutse muri 2021. Uyu muherwe yakunze kubyara impanga. Muri uyu mwaka yongeye kwibaruka impanga z'abahungu yabyaranye n'umugore witwa Shivon Ziles. Aba bana 2 bavutse icyo gihe ni Strider Musk na Azure Musk. Uyu Azure Musk niwe wa 9, ni impanga ya Strider Musk, aho se yamubyaranye na Shivon Ziles nk'uko nari mbivuze. Aba bari baragizwe ibanga, gusa Time Magazine yabatangaje mu nkuru yihariye yanditswe kuri uyu muherwe. Muri 2024 New York Times yatangaje ko Musk yubatse umuturirwa wa miliyoni 35 z'amadolari muri leta ya Texas, aho yateganyaga kuzawutuzamo abana be bose, ndetse ko Shivon Ziles n'izi mpanga ariho bari basigaye batuye. Umwana wa 10 yitwa Exadark Sidelaye Musk, nawe wavutse muri 2021. Ni nyuma y'ibyumweru bike Elon Musk yibarukanye impanga na Shivon Ziles, yahise abyarana n'umuhanzikazi Grimes umwana w'umukobwa, abo wa 2 babyaranye. Uyu mwana bamwise Exadark Sidelaye Musk, aho bamutwitiwe n'undi mugore utari Grimes. Umwana wa 11 yitwa Techno Mechanicus, yavutse muri 2022. Muri Kamena 2022 Musk na Grimes bongeye kwibaruka undi mwana w'umuhungu bise Techno Mechanicus, banahaye akabyiniro ka Tawi. Gusa ivuka rye bari bararigize ibanga kugeza muri Nzeri 2023 ubwo New York Times yatangazaga ko Musk na Grimes bamaze kubyarana abana 3. Nyuma y'iminsi mike bitangajwe nibwo Grimes yatandukanye na Musk, ndetse ahita ajya mu nkiko kugira ngo bamufashe gushyiraho uburyo Musk azagira uruhare mu kurera abana be. Muri Werurwe uyu mugore yongeye kuri koroza ubwo yavugaga ko hari umwana afite urwaye kandi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa, ariko Elon Musk yanze kumufasha kumwitaho. Umwana wa 12 Arcadia Musk yavutse muri 2024. Muri Kamena 2025 Elon Musk yahamirije
Page 6, amakuru y'uko we na Shivon Ziles bibarutse undi mwana wa gatatu. Yavuze ko uyu mwana atari ibanga. Ati inshuti zacu n'abo mu muryango barabizi. Kuba tutarasohoye itangazo ntibivuze ko twamugize ibanga. Icyakora ntabwo yigeze atangaza igitsina cy'uyu mwana, uretse ko yavuze ko bamwise Arcadia Mask. Ku itariki 28 Gashyantare 2025, Ziles yifurije isabukuru nziza uyu mwana y'umwaka umwe. Mu butumwa yashyize kuri X yagiraga ati isabukuru nziza mukundwa Arcadia, mama aragukunda n'umutima we wose. Umwana wa 13 yitwa Seldon Laikargas, yavutse muri 2025. Ubwo Shivon Ziles yifurizaga isabukuru nziza Arcadia, yanahise atangaza ko we na Mask babyaranye undi mwana w'umuhungu. Mu butumwa yashyize kuri X yagize ati nabiganiriyeho na Elon, tubona ko ari byiza gutangaza ku isabukuru ya Arcadia amakuru y'umuhungu wacu Seldon Laikargas. Umwana wa 14 yitwa Romulus, nawe yavutse muri 2024. Uyu mwana w'umuhungu witwa Romulus afite imyaka ni uwa 14 w'umuherwe yibarukanye n'umugore witwa Ashley Claire muri Nzeri 2024. Icyakora yateje ibibazo hagati y'aba bombi kugeza ubwo St Claire yitabaje inkiko. Uyu mugore yavugaga ko Elon Musk atemeraga ko ari we se w'uyu mwana, bityo bakoresha ibizamini bya ADN binerekana ko uyu muherwe ari we se w'uyu mwana ku kigero cya 99.999%. Ubwo The Wall Street Journal yasohoraga iyi nkuru, Elon Musk yahise yandika kuri X ko uyu mugore yamuhaye $2.5 million ndetse ko ku mwaka amuha $500,000 by'amadolari. Yongeraho ati ntabwo nzi niba umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye, ariko ntabwo nanze kubimenya. Ntabwo nigeze nanga kubimenya. Ntabwo itegeko ry'urukiko ryari rikenewe. Nyuma y'ibi, St Claire yahise asaba urukiko rwa New York ko rwahita rugira Elon Musk se w'uyu mwana mu buryo bwemewe n'amategeko. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Jye mwumvaga nitwa Paul Billy. Ciao.